ndagira ngo hanurire uku kwezi kwa 9 inyenyeri yawe igiye gutuma abantu baza kugushaka. Inyenyeri igiye gutuma abantu bakumenya. Ndagira nibutse buri muntu wese uri hano, umuntu wese avuka n'inyenyeri zamutunga, anyuma akagira ibyago akavukira mu bicumbi bitubaha Imana. Iyo ugize umwaka ukavukira mu bicumbi bitubaha Imana, abantu badasenga, hari igihe usanga abarozi baratwaye inyenyeri yawe. Ariko Imana yavuganye nanjye ngo uyu munsi inyenyeri yawe igomba kugaruka. Inyenyeri yawe igomba kugaruka. Inyenyeri abarozi batwaye igomba kugaruka. Inyenyeri abapfumu batwaye igomba kugaruka. Inyenyeri yawe ni yaka, Kigali izakumenya. Inyenyeri yawe ni yaka, aho utuye bazabimenya. Inyenyeri yawe ni yaka, umurozi azagutinya. Banyabwenge bakurikira inyenyeri ngo baragenda, ngo bageze mu nzira bwishye, ngo banyura kwa Herode, ngo bagere kwa Herode bati mugiye he? Hanyuma baramubwira batumva Herode, hari inyenyeri twabonye niyo dukurikiye. Herode baramubwira ngo kandi iyo nyenyeri ni umwami mushi uzagusimbura. Bituma Herode agira ishari ryo kwica abana bose b'abahungu. Ndagira nkubwire ngo iyi nyenyeri yawe yatse, abanyamashari barahaguruka. Iyi nyenyeri yawe yatse, abapfumu barabimenya bakaguhagurukira. Iyi nyenyeri yawe yatse, abakugwanya baba benshi. Ariko niba hari ikintu Imana irinda, irinda wowe ikarinda n'inyenyeri iri kuri wowe. Ndagira ngo utangarize, subiza amaso inyuma, urasanga abanzi bakugwanya ufite icyo barusha. Urasanga umurozi ukuroga umurusha abana beza. Nta muntu ukugwanya adafite icyo umurusha, umuntu wese akugwanya ufite icyo umurusha. Nubona abantu bose barakugwanya, jya umenya ko bari hasi yawe, niyo mpamvu bakugwanya. Kubera ko umuntu ufite icyo afite ntabwo yabona umwanya wo kukuhagurukira ngo akugwanye. Bara bose bakugwanya baraciriritse munsi yawe, iturize. Ngira uwo muntu muri kwe ngo isobanukirwe, kubera ko urakomeye. Bariya bakugwanya baraciriritse, bariya bakuvuga baraciriritse, bariya bavuga ko nawe uzagera bakakubonera umwanya, barimo baratinya inyenyeri yawe. Herode ahagarika umutima, haravuga ngo ye bati inyenyeri dukurikiye ni umwami mushi uzagusimbura. Ati ngo iki? Ati reka amabwire, nimugereyo mumpereza amakuru. Igitangaje ngo bageze kwa Herode inyenyeri irazima. Ndagira nkubwire ngo hari abantu mugenda n'inyenyeri yawe ikazima. Barizo umuntu muri kwe ngugendana n'abandi. Mbakano bishiriwe n'Imana. Hari abantu mugendana, Imana ikanga kukublessing, ikanga kuguha umugisha. Kubera kiramutse iguhaye umugisha ikaguhera etage imbere yabo, Imana ibizi neza ko ari abanyeshari bakuroga. Mbere yuko Imana iguha umugisha igomba kugutandukanya nabo. Haleluya! Bageze kwa Herode inyenyeri irazima. Imana ibizi neza ko Herode afite ishari. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi Imana igukureho abanyamashari. Abantu mubana mugasekana, mugasirimbana, mugasangira, ariko bagira hirya bakakugambanira. Abo ni abanyamashari b'indyarya. Imana ibirukane mu buzima bwawe. Baragenda ngo bavuye kwa Herode, inyenyeri irongera igira gute? Kubaza, nta muntu wamenyanye nawe inzira zawe zose zikahita ziboroka. Barizo umuntu ngo nawe urabafite abo mwamenyanye imiryango igifunga. Kamenyana n'umuntu akahita azana bya karande by'iwabo byose akabikurundaho, imiryango yose igafunga, n'uwaguhamagaraga bikiboroka, wacuruza ugahomba. Ngirira uwo muntu muri kumwe ngo watinze aho udakenewe, amaboko mazima araje gufata. Watinze aho udakenewe, amaboko mazima agiye kuza kugufata. Abaza agaciro kawe bagiye kuza,
abazagushyigikira baraje, abazakumva baraje. Indyarya zose Imana izirukana izitumure ku manywa izuba ari. Watinze aho udakenewe. Inyenyeri iraka ngo bagenda bakurikiye inyenyeri ngo bagereyo. Umva igitangaza, bageze aho Yesu ari, inyenyeri irahagarara. Reka nkubwire, umugisha wawe ntujya uyoba. Umugisha wawe wanditseho password yawe. Naho umuriro wakwaka ntiwatwika urupapuro ruriho amasezerano yawe. Kandi nitegereje Imana sanga hari ikintu cyayinaniye. Imana ntigutabarira mu rusaku, igutabara nyuma y'amajwi y'urusaku. Abantu bose bamaze guceceka, Imana ikakubwira ngo haguruka tuvugane. Abantu bose bakubaha Imana. Iyo uvuganye n'Imana inzira zawe zose zirafunguka. Umva itangazo, ugenda uhereza umurozi itangazo, umubwire ngo kuba warandoze simfi ni ukugira ngo Imana izangirire neza mu maso yawe. Ugira ngo uri abakugwanya barahagaze, abakugwanya baracyakomeje, ariko itubereye maso ntabwo ijyama, ntabwo isinzira, ntabwo ihunikira. Itubereye maso irusha imbaraga abarozi, itubereye maso irusha imbaraga abapfumu, itubereye maso irusha imbaraga abatugwanya, itubereye maso irusha imbaraga abagambanyi, itubereye maso ntabwo ijyama, ntabwo isinzira, itubereye maso irusha abatugwanya amaboko. Bageze aho Yesu ari, inyenyeri irahagarara. Ngo Yosefu abitegereze, areba abagabo b'abanyabwenge, ngo bazanye ifeza, bazanye izahabu, ngo bazanye n'ibihumura. Inyenyeri kuzanira ibintu byose. Ngira uwo muntu muri ko ngo ongera utunga inyenyeri yawe yake. Inyenyeri yawe yake. Haho abarozi bayitwariye umugoroba tugiye kwigara, ariko numva uyu mugoroba ngiye guhanura ibintu biremera. Inyenyeri Yosefu ngo abitegereze, yareba umwana we ahantu yavukiye, yareba Yesu ahantu yavukiye, ariko yareba abagabo. Reka nkubwire, inyenyeri ntiyitaho uvuka. Hombeka amaso yawe, fata iminota 3 yo kuganiriza umutima wawe. Ganiriza Imana, ubwira Imana intege nkeya zawe, ubwira Imana ibyaha byawe. Uyu mugoroba vugana n'umutima wawe. Cyumweru gitambutse ni cyinshi, ukwezi gutambutse ni kwinshi. Tugenda tunyura mu miraba myinshi, tugenda tunyura muri byinshi biducumuza. Sengesho ry'umunyabyaha ni kizira mu maso y'Imana. Banza wihane, ubwira Imana ngo Mana ongera umbabarire. Uvugane n'umutima wawe, ubwishe Imana ukuri. Ijuru ntirizajyamo abasambanyi, ijuru ntirizajyamo abibone, ijuru ntirizajyamo abajya mu bapfumu, ijuru ntirizajyamo ababesherana bangana inzangano. Bwira Imana ibyaha byawe. Yesu yamenye amaraso ku musaraba i Golgota. Mubwize ukuri, ubwire Imana uyibwize ukuri. Cyazanye Yesu nta kindi, ni ukugira ngo agucungure muri uyu mugoroba. Hari Yesu witeguye kugutabara, hari Yesu witeguye kugukura Gehinomu. Imbabazi z'Imana ziracahari. Vugana n'umutima wawe, ubwize Imana ukuri, uyibwire ngo ndi umunyabyaha, yibwire ngo ndi umunyantege nke. Ihane, ijuru riragutegereza. Hari abantu benshi bapfuye nabo bakundaga ubuzima nk'uko nawe ubukunda. Kuba utarapfuye ni ukubera Imana ikigufiteho umugambi kuzakorera Imana. Hanyuma rero bwiza Imana ukuri, uyibwire ngo Mana mbabarira, uyibwize ukuri Imana. Ndabona ukuboko kw'Imana kumanukiye kugutabara, ndabona ukuboko kw'Imana kumanukiye kukubabarira, ndabona ukuboko kw'Imana kumanukiye kugutera iteka. Iyo wihanye ugasabana n'Imana,
Imana igufungurira amabanga yayo yose. Iyo wihanye ibyaha byawe, Imana ifungura amabanga yawe yose. Ubwiza Imana ukuri, ntihagire ikintu usigaza kugira ngo uyu mugoroba tuze kugira ibihe byiza byo gusabana n'Imana. Nuko ubanza gufungurira Imana umutima wawe, ukayibwira ngo ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, Imana yarangiza ikakubabarira. Ninjye wakwicishije, nakoze bibi abari wopfa, sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa. Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusengeza urudaca. Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusengeza urudaca. Wari wibereye Mana, wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusengeza urudaca. Twongere dusubiremo. Wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo nkwitegereze, nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo nkwitegereze, nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura.